Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat manipod. Iti pagayam tayo ani Victoria. Iti Baguio City. Ako nana, Dear Mr. Lonely. Addaan ako niti asawa, ngamjak ammo, no ay ayaten nakpay nga ta, wenno saanin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Victoria, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaumay ka man dito'y balay, itala ang asim marungkar ka Umay ko la ipadama, nga agkalay sa akon, friend. Talaga? Agkalay sa kan, Lina? One friend. Kat matulagan ti kalay sami ka ni Rudy inton Sabado. Oh, di nasayaan. Ay na, naragsakak para ken ka, friend. Siyempre, masapol at dumar ay kanto inton kalay sak. Talaga nga umayak Jacket din darayan ti kalay sam. Idin to ta best friend ka. Agyaman nak. Kat, kumusta matan ti relasyon nyo iti asawa? Nasayaat mo't. Naragsak kami. Ngam, apay nga aging gaita kat awan pa'y anak yo. May sa tawan yun nga agasawa. Rumba nga adan anak yo. Ay, jakpay kayat ti aganak. Apay? Jak kayat ti agikat iti trabaho. Ngamin, no adan ton anak ni, di kapilitan nga agikatak iti trabaho, tasyak ti mga iwan iti anak ni. Kasta? Kasta nga minti ko na ni Romeo. Nasaysayaat ka no siyak mismo ti mga iwan no addan ton anak ni. Sana bali taadamot na talaga at trabaho yung kanila kay mo. Kat saanin anas ka niyang trabaho ka? Ngam syempre, kayat kumatday tay adda ka bukbukudak akwarta. Ngam, kaanon to nga rod amaadaan kayo iti anak? Jak mo friend, addan tulat na. Victoria, bakit? Nakaturog ka din? Kaya't kunti maturog. Sumango ka man kanya ka. Di naktalikudan Di nakarapupan. Di ka mang singa, kaya't kunti maturog. Bakit? Kaya't kukuman na maadaan ta iti anak. Ay, maturog ka kitin. Ay, o sige. Maturog ka nga rodan. Agar mo sartan, addi ti kapem. Ayun dayam, maladawak to nga agawid inton malam, tadda overtime ni. Sige. No mabisin kanto, agluto kanto latan iti sidaam, taadumot day to inapoy. Well. Makaamu aktumatan nga agluto iti sidaak na sumangpetak. Tadipay isong aramidam. Ay, at tuwin ti papaalam a files, Victoria. Hoy, girl! Ano na takit kita ma-video? Ta nakaisam ka? Saan a video, Sati? Ay! No di kat ladawan dali na agayim ko kanti agbalin nga asawa na. Ano ngayon? Kita day to ladawan ti asawa na. Kita akman. Ay! Guwapo! Ay na! Ay, nukas tala ti asawak. Uray, anakak nga anak. Ay! Anya? Uray, tinawin nga ganakak. Wano? Anya pa'y dita. Basta guwapo. No anya laditan ti sasawam. Ay, gayam. Ay, sika ngay. Kaano ka amaadaan iti anak? Ay, saan pa yung ita? Oh! Ano saan nga ita? Kaano? Inton bakit kanton? Basta, saan pa yung ita? Ay na! Imbag man tadi nakapilitin nila kay mo, amaadaan kayo iti Junakis. Awan maaramidan na, tadyak pa'y kaya. Oh my God, bakit? Masayan ka. Amok namin na nabanog ka nag-overtime. Alaman nga ron, mariknak at talaga ti banog ko. Oh, Victoria. Narakop nakmatan. Kailiw ka ngaminan. Sika talaga.
Kunak man lumasahyan na. Ngam arakupan nakmat ganyang. Una, taasawa ka mata. Di arakupan ka. Bakit? Kaya't kukuma ang maadantan iti anak. Saan pa'y nga ita, lakay? Adan tulat na. Itanti kayat ko. Basta saan pa'y nga ita. Siyak ti mapatulog, Romeo. Saan asika? Romeo, umay ka na agar mo... Ha? Awan ba't dito'y sila? Romeo? Rimuar kadilatan adipay nagarmusan. Kandi pa'y nagpakada. Ay, baybay akman laan. Syaklatan ti agarmusan. Tadumar ayak iti kalay sa nilina. Apay, adi mo kadwa nila kay mo. Saanan? Busy iti trabaho na. Wungayam, at iti regalo. Agyaman na. Kat, sa dino ti pagturungan nyo kalpasan ti kalay sayo. In kami ijay La Union. Ada beach resort ti kapsat ni Mr. Go ijay. Kat ijay kami nga agbakasyon. Sige, ag-enjoy kayo. Agbakasyon kami biit. Kalpasan na. Agsubli kami manen iti trabaho. Naimbag ka pa tagbakasyon kayo. Ngam siya, ay, di kampay nagbakasyon nga oray na minsan lakuma. Kasaritam di asawam. Amang ano kaya ti sumurot kada kami ijay La Union. Saanan? Inton maminsan tulaangan. Kat ala, naragsak pa nagkalay sam, friend. Agyaman na, friend. Si Mangpet kagaya man, Romeo. Juan, Sige, tain nakagluto. nanganak ko. Romeo, mabit lang. Di na kun intal talaga. Aditi siya uminom ka. Diyak kayat. Kayat kung tiyagin na. Kumusta ti trabaho? Hindi nakasarsarita. Nasakit ti ulok. Sige, mabit lang ang tailuta. Saanen? Aday wanak. Kayat kung tiyagin na. Hoy, Victoria. Break time man, yung kakapi. Hoy! Why? Kaslag parparikot ka. Nilakay ko sa ati. Kaslagi na kaya't akasarita. Saan ang matagtagari? Sala sumumbat no at dadamagak. Hoy! Apay ngay! Nagbaliwan. Hoy! Amangan ki din sa bali a babae iti biyag na? Anya? Ay, amangan lang ko nak. Diyak imbagang adda. Sati. Ay natakwatan. Amangan no pod no. Kumusta kayo, nanang, tatang? Adda ginatang ko para kada kayo. Adday. Pagyamanan mi anak. Itaman pa'y apimasyar ka. Wananang. Paya di mo kadwa ti asawam ngay may. Sigud may sumarungkar ka kadwam lata ti asawam. Rimor itay agsapa asaan ang nagpakpakada, tatang. Katjak amo tinapanan na. Di na kun kasarsarita. Tanalabit agimuran kanya. Apay ngay? Kaya't naamaadan kami iti anak. Noong saan ko paya kayat. Ha? Apay nga minaya, adi mo pa'y kayat. Diyak kaya't tagsardeng iti trabaho, nanang. Ay, noan niya ti pagayatan ti asawam. Basta pagsayaatan nyo laki, day. Tiagtungpal ka. Basta diyak kaya't tagsardeng iti trabaho. Diyak kaya't day tay isulaang timang banggad. Ti kaya't ko, adda kabukbukudak a kwarta. Apay, imimutan na kaya ti asawam iti kwarta. Tadi mo kaya ti sumardeng agtrabaho. Saan mo't kindi, nanang? Basta, diyak kaya't ti sumardeng iti trabaho. Ay, naanak ko, amangan no agbalin aparikot dayta. No di mo tong palan ti kayat ti asawam. Bumangon ka ditan, Romeo. Nakalutong akon iti armusar. Sa anak nga agar mo sar dito. Taapay. Awan ganas ko amangan dito'y balay. Anya? Ala, agpalas akon. Tas umra ka kon iti trabaho.
Victoria, anya di ba ang panunutam? Maikulkulang ka manan. Kwa? Ni ka di manan lakay mo, natamnayan, di pa nakilangan nakin ka? Ay, wan nga ron. Saanan amang mga ijibalay? Agawid lang ang amaturo. Ay na, kunakbat ngamin atakwatam. Amangan no da babae na. Sati. Ay, tinasayaat. Awaga mi ti cellphone na. Awisam amangan kayo iti restaurant. Ha? Ala, nawaga mon. Apag iso, lunch breaken. Ingkay manganan aduan. Ala, mangan kan friend. Di mo matan garawan ti in-order mo akanam. Kasladyak makapangan, friend. Ay, alaki din. Amangan no, ada sa bali akadwa ita nila kay mo, amangan. Amangan no, jay babae na. Iso adi naman lasong batan ti awag mo. Patyam ka di nga da babae nila kay ko. Ay na, anya nga yung ti kayat na asawan, ti kinatamnay na itakan ka. Oh, Sati. mangangkan. Amangan no, mala daw ta iji office. Sati. Ibusam da kita. Oh, Romeo, narabyan ka. Romeo! Ay, dinak man la sinumbatan. Naglayon laktan ijay silit. Surutak. Romeo, nangan ka ka din? Apay di ka sumungbat. Nangan ka ka din? Day, apay nga damalitam nga imay, Victoria. Anya di kayat asawan day toy. Ditoyak pay lang ang balay nga agnaad nanang. Panawak pay lang ang ni Romeo. Apay, nagapa kayo. Saan, nanang? Ngam, kas lang amin awan patag ko itakin ni Romeo. Di nakasarsarita. Kan kanayon amarabyan nga agawin. Amang ano si kamot ayan ti pariko. Iso akas ta di asawam. Nanang, Ay na anak ko, kinasaritam ko man, no anya ti rason adi nakakasarsarita di naksungbatan, nanang. Akasla di namang mangag ti bagbaga. Agsubli kay di balayo. Tarisutan nyo, no anya banday ta aparikot yo. Ditoyak pay lang ang balay, nanang. No ay ayaten nak ni Romeo. Umay naksukunan dito. Saan? Nasaysaya at no agawid kan, tagsarita kayo anaimbag iti asawam. Oh, kasano? Alas 4, friend. O niya, rumortan? Gandor time tan? Sigurado ka kadi asumurot ka kanyak sati? Wen kuyugan ka. Mapantasi mo nila kay mo no rumuan iti opisina da. Amangan kit din, no adamat babae na ijay. Saan sa laang? Kasano nga rod amaamuan, no da babae na uno awan? Agtalakak pay laki nila kay ko sati. Mamati ak nga umay naktumot la ang sukunan. Adakan ka dahit ta. Alang nga rod, ituloy tanti ag trabaho. Apay adi ka pa'y lamapan maturog, Victoria. Ada ka pa'y dito'y paraangan. Kasla da urayam. Agpapaangin naklaang nanang. Kan sa anak pa'y ang makatulong. Kanayon ka nga agpuyat. Nanang, No saan ka mutla ang makaturog amang pampanunot iti asawam. Nasaysaya at no agawid ka laangan. urayak nga umay naksukunan ni Romeo, nanang. Hindi mo urayan asukunan na ka. Agawid ka laangan ta agsarita kayo. Tano di kay agsarita na imbag. Saan amarisot ti parikotyo? Nanang, Ala, panawan ka dito ayan titawa tay nakmaturugan. Umunag kanton. sige, nanang. Hoy, girl! Napuyatan ka manen. Di ka kadimat maturog? Wan nga ron. Amok ti makagapo. Pampanunutom nga minilakay mo. Mailiw ka kankwana. Wan nga ron. Kailiw ko nila kay ko. Talo alawas adya ko nakikita. Basun mo
Nagkunang amin apimanaw ka iti balayo. O anya nga ita, di ka matla makaturog amang pampanunod kan kuana. Ngamdyak kaya ti agawid. Urayak nga umay naksukunan nila kay ko. Hish, kasanun nga no di nakasukunan. Saan man, umay naktusukunan day chay. Ay na, si kan tinagkuna akas laawanan patag mo kan kuana. Sa ita, ibagam asukunan na ka? Ay na, girl, awan lat amokon. Sati. Angan sige uraim lat ta. Barang podno amapan na kan tumit lasukunan dito nilakay mo. Nanang, talagang sakit di asan na kon ngay ayatan ni Romeo. Kaputa dinak man la sa rungkaran dito'y balay. Imbagakbot ngamin kan ka nga agawid ka, tagsarita kayo. Nanang. Amok nga awan panggap na amang sukon kan ka dito. Amok at ikinaawan anak yu tiga puna, no apay alimamiis kan ka ti asawa mo. Nanang. Agawid kan, tagsarita kayo ana imbag. Amok, nanang. Umay naktusukunan ni Romeo. Malaan, adakan ka na ita. Urayam barang mauray mo nga umay nakasukunan. Nagawid ak nga ron iti balay da tatangko. Ket aging ga ita, jak pa'y mauray asukunin na nilakay ko. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Victoria. Agyaman ak pagayam Victoria iti daytoy apakasaritaam. Nasaysaya at no agawid ka iti balayo kinilakay mo. Tapagsaritaan nyo no anya ti parikot. Taawan ti kastay pagsaritaan ti anyaman aparikot iti nagbaetan ti agasawa. Tapno saan nga ad-adda ako maro. Solbaren, tapno maliklikan, ti panagsina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Victoria, iti Baguio City. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat manipod. Iti pagayam tayo nga agnagan iti lolit adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marigatan kamin iti panagbiag mi. Gapo tasadot nilakay ko nga agtrabaho. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, agsardeg ka nga agadal? Kasanulangan ti biyag mo no di ka matagadal. Diyak kaya ti rumor dito'y balay, mami. Amangan no papanawan nyo ni Marvin. Ipatay ko lakit din no papanawan nyo. Anya nga ron ti kayat mo mapasama kiti biyag mo. Ti makiin-in narakop latan kan kwa iti inaldaw. Ni mami man. Kayat da ka apagadalan ngam di mo mat kayat. Awan ti pabasulam iti udi na, no di si kamot laeng. Pampanunutan mi ti pagsayaatam ngam di mo mat kayat. Diyak mayulo ti agadal, mami. Nangruna no awan iti danak ni Marvin. Taan niya lang arudan ti kayat yo. Papakpakan kayo laangan diti balay. Insapulak ni Marvin iti pakitaggadan na. May sa helper iti hardware. Ngamdwa lang aldaw na nagikatan. Naimbag kumamot no nagagat iti balay. Ultimo agdalos iti ruot ni taparaangan kat di na pa'y maaramid. Mami. Nagposkol ti rupayo. Dagiti kakabsat mo, nagagat na nga agadal, kan nagagat na nga agtrabaho diti balay. Idento tada kayo, di kay pa'y agsagad no jak ibaga. Nagpadaan nyo ka ni Marvin na asadot. Lolit! Ilukat mo teri daw. Lolit!
Apay ka di, mami. Anyaya ter aramidan nyo. Imalaldawan ang nakapupok kayo dito silid. Apay adi kay rumwarta tumulong kayo ti trabaho dito balay. Wanan, di kay ungat nga ungat. Day talamangan ti amo yung aramidan. Ala, ingkay tumulong ije kusina. Ayan ti asawam. Apay sana tumulong dito kusina. Iso ti mang bantay kini Junjun. Kasi akong ti tumulong dito kusina, mami. Apay asaan nga iso ti umay tumulong. Diyak pa'y makita nga trabaho dito balay. Sipod nagnaad kayo dito'y. Mabain lang amin, mami. Mabain? Wano talaga asadot. Mami. Anya later aramidan na. Di na kadto pa'y matulungan nga aglabay ti kawasyo. Bambantayan na nga rod ni Junjun, mami. Kat si kalaaminan ti patodonan na. Di nanto pa'y mabantayan ang naimbag ti alikotag nga anak yo. Nat nagpay ti agdaan. Kat nagasgasan ti muging na. Di na nga rod na siputan ang nagturong ni Junjun iti agdan, mami. Wan ata day talag cellphone ter aramidan na. Hay, talaga lang amin nga alikutag ni Junjun. Hoy, Lolit, di mo man isakit di asawam apapakpakan laang. Ni mami man. Panamat! Sige, pumanaw kami laangin dito'y. Ingkam agnaed iti kalkalapaw asigod ang nagnaidan mi kini Marvin. Imbag ijay, taawan mang mangagmi asao. Makamuka, ngam awanan bibiyang kuken ka. Nakarit ka pumanaw? Di sige, kitaag man tilaing mo asukir nga inanak. Ada kayo manan diti kalkalapaw asigod ang nagnaudan niyo, Lulit? Kunak man no pagadalan da ka dagiti dadakkel mo, iso ang nagnaud kayon iji balayo? Wan, nyam, saan mi akaalaan ti ugali da ijay? Kanayon da kami nga untan. Apay ngay? Kagura da kami ngamin. Saan da kami akay kayat? Ay na, Lulit. Imposible mat kat kapamilyam ida. Hay, makauma ti panagsersermon da itinal daw. Ni ka di mami? Wan nga rod. Sa bagay, maawatak matkit di no apay akanayon da kayo asermonan. Ngamin, di yu amutiag trabaho. Kita matay ti kalapaw yu Kalapaw lang arudan, nagbasit adalusan, ngam nakawarwara pay laeng. Ha? Kita man tadataryo, agka kaiwara ti bado ti anak mo. Kastamot din ti ayam na, agraman ti bote apagdidyan na, nakawara tita. Dita kaldiro yo, nakangisngisit, nakauguging. Kat mabalin mo kumamot nga is-isan day tapno sumilang. O, dita plato yo, saan pa yan naugasan? Anya laangan tiraramidan yo. Masadutak ngamin nga agidaliman. O, ti asawam ngay. Awan mat diti kalapaw yo. Napan ijay balay da, mapan agkid daw iti bagas. Awan ka di trabaho na? Awan nga rod. Aging ita? Awan pa'y natalgad at trabaho na? Simrek idi amaki karpintero. Ngam nasakit ka no ti bagina. Tunggal malpas ti trabaho da. Iso asaanan anapan pa'y. Katita, agsapsapol pa'y laang iti panggadan na. Ay, naimbag pa'y kanyak tanagagat tinakiasawaa. Agkatawanan da ka ni Marvin. Ngam nanakam nga adayo ti asawa. Nagagatmat ni Marvin Day talaang tatalaga nga awan panggadan na. Ay, jaklapat dyan ang makapagbayag ni Marvin iti trabaho. Imbag pa'y nilakay ko Taoray mapan la makipurpurtiya iti garden. Ngam saan kami mat nga agbisin. Makagatang kami lata iti gatas ti anak mi. Ala, kasano day to yun? Awan man gatasan ni Junjun. Sapay na ibusan ti kwartata, Marvin. Inak mangibaga kadananan ko. Kaano pa'y nga inikan na kaninanang mo iti kwarta? Ultimo bagas, kat saan pa'y nga agpabulod? No agpabulod man, umay na matlasingiran adagos. Makamukha nga rudan ang mga remedyo iti gatas ni Junjun. Di kamat ngamin mang sapol iti panggadam. Di kagdanag. Addan to panggadak intong bigat. Imay ni Uncle Ben. Agtrabaho akan o iti garden da. Ni, kat nagsayatan ngay. Wen, agtrabaho ako intong bigat. Anya, umay ka manan mangibaga iti gatang mo iti gatas ti anak mo? Wan ko, mamami. Awan ngamin igatang kon. Tanaibos ti kwart nami. Ha!
Nagpuskol pa'y laang ti Rupam nga agkid daw kanyak iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Anak dak pa'y lang. Iso at tulungan dak kumamat. Napuskol at talaga at dahi Rupam. Takasta pa'y lati pa nagsasaom. Ala ka din, mami. Bayadak tumit lang. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Kat sadot mo't kagtrabaho di asawam. Basta, bayadak to, mami. Kakaasyak ti anak mo, Lolit. Kat kastoy ti maibagak. Agsubli ka dito'y balay akadwam ti anak mo. Ngam di mo isurot ni Marvin. Ha? Ngam no isurot mo ni Marvin, uray saan kayon ngagsubli pa'y dito'y. Anya? Diyak kayat apakanon ti sadot a tao. Sapay nagadumat nga rod ti kanon na. Mami. Pudnumat, nagado ti ikabil na iti plato na. Sa inton maibos na, aghirit manan. Ako namlan mabisbisi na nakanayon. Akas lang nadagsan ti trabaho na, idintutawan mo't nga ron amo na ngaramidan. Mami. Agsubli ka dito'y balay akaduam di anak mo. Kat ituloy mo ti agadal. Siya kun ti makaamoy ti masapsapul ti anak mo. Basta ituloy mo ti agadal. Kumusta ti panakipurdiyam ijay garden ni Uncle Ben, Marvin? Ay, nagrigat ti trabaho. Nagrigat ti agsibog. Nagdagsan ti danom nga asiwan. Ano sama? Tapno adda sweldom. Awan tumanen bagas na yun. Kan gatas ni Junjun. Nasakit nga rod ti sikat ko. Ano sam nga rod? Takayat ko man tiyag trabaho. Ngam awan mat agaw awir kin ni Junjun. Iso nga ano sam tiyag trabaho. Anya, umutang kay ti bagas ken sardinas. Wan ko matata. Sana bali, tabayadak to inton agsweldo ni Marvin. Manaw, ti utang nga makilo a bagas. Uray 5 kilo ko matata. Kan sardinas matan kan itlog. Tani na yun ang manay ni Titlaw. Na yun ang paiti mantika, tata. Ha? Sana bali, tabayadak tumatlaang. Ala, pautangan ka. Laglagi pa ang tagbayad. Wan, tata. Nakaumay ka man dito'y balay, Lolit. Ni, ubampay ta anak mo. Nakaturog samot. Wan, awan maaramid ko iji kalapaw. Isong emayak. Kasta? Ay, adda ka di mamerienda dita. Pag meriendaan nakman. Adamot kit ditay nalingta kamote. Kan mang timpla ka iti Diyos. Ay, agyaman nak. Nabisi na anak anag na nga imay dito eh. Apay nga nga inmay ka. Ada ka di ibagan? Umayak la sumarungkar Ala, irwar mo na ati merienda. Ay, umay kalagayang makimerienda. Apay, awan ka ninyon. Adda saan kami mat amaaw-awanan iti makanikot. Nasaya at nakasta ala, mabiit laang. Tamang isagana ang iti merienda. Uncle Ben, umay kuman alaan ti sweldo ni Marvin. Wan, ngam dyan nam ngal daw nagtrabahuan na. Talula ngal daw ti bayadak. Apay ngay, Uncle? Kasano, maturong mo ti kalapaw no malpasan ti pangal daw. Di mo tumulong ang iti trabaho. Kuha, Uncle. Nasa una kanyak, nasakit ka no ti ulo na. Inal daw langit din na nasakit ti ulo na. Ay, nakakagpaiso ni Marvin. Ngam dyan kaya ti aramid na. Sadot. Sagat no madama ti trabaho. Kunamblan masakit. Nakabumpuntog nga gungunay akas lama pilpilitan nga agtrabaho. Inana nga inana. Uncle. Ited ko ti sweldo na iti talungal daw lang. Ngam dyan kayatin nga awatin nga agtrabaho iti garden ko. Ang mga no niya piti maramit ko. Uncle. Mabit lang. Inakalaan ti kwarta. Talong nga aldaw lang ang tinabayadan nga aldaw mo, Marvin. Tapasigmat ka nung amin a half day ti pa nagtrabaho. Tamat maturog ka iti kalapaw. Nadagsan nga rod ti trabaho. Nasakit ti sikat ko. Nukastam lang. Talaga nga agbisin tayo. Sikan na ti agtrabaho no kayat mo. Tasyak ti mga iwan ka ni Junjun. Di mo mat maiwanan. Kanayon nga addagasgas na no sikat ti mga iwan. Awan nga rod ti magustuak at trabaho. Awan ngamin pagbayagam at trabaho, Marvin. Nukat addamastre kam at trabaho. Pagamuan, taik katenda ka. Diyak ngamin kayat ti addabos na. Ti kayat ko, siyak ti boss. Kat,
Kasano nga rod day tangay? Agistor talangan. Ingka bumulod ka ni mamim iti pagpuunan ta. Mano ko mati kwarta ka sa pulam. Di mabalin na pagpunan iti store, mami. Tag-store kami kumakin ni Marvin. Ay, diyak kayat ngay gasang-gasa ti kwarta kada kayo. Awan pa nagtalag ko kada kayo. Da kayo pa'y nga awan amuna, no di agin innarakop-latan. Saan tak ka di atulungan, mami? Kas itimbagak, no agsubli ka di ti balay akaduam ti anak mo, apuera ti kadandanam alalaki. Sige, siyak ti makaamoy ti amin ang masapsapol yung agina. Ngam no di mo kayat, awan bibiyang kon, makamo kayo nagdiskarte no kasano kayo adumuras iti biyagyo. Nga, mami. Ipagama makitagad ni Marvin, tapno da pagpuunan nyo nga gistor. Iti kasta, amuyo mo't asalibot-mutan. Tanusaan nyo nagbanugan ti pagpupuunan nyo. Diyak lapat siyan ang mapadurasyo. Ama nga numabangkrapay adagosan. Ay, nagimot kayo mutan, mami. Uray anya ti ibagbagam, saan ka nga ikad iti kwarta? Diyak kayat ti agsubli dito'y balay. Ajak kadwa ti agamak, mami. Pues, makamu kay ti biyag mo. Ibantay mo ti bagim iti sadot akadandanam. Ngabjak kayat nga umay kagkid daw iti bagas dito'y tapagsasawan kalaan. Mami. Saan na ka naimot? Amom day talolit. Ngam talaga ajak magustuhan tinakidan na am alalaki. Sadot! Jack amono anya ti aramid at Mr. Lonely. No surotek ti kayat dagiti dadakkel ko, agin na dayo kami kinilakay ko. Ay ayatak unay, kat Jack kayat nga agin na dayo kami. To'y pagayam mo, Lolit. Lolit pagayam ko, addaken ka ti amin apangedeng. Iti umno nga aramidem. Biag mo dayta, kat awan sabali nga agikideng iti aramidem, no di si kamatlaeng. No pa'y kasta, kastoy mati makunak. Basta ti panutem, ket ti pagimbagan dayta anak mo. Asaan ket atirik nam laeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat manipod. Iti paggayam ang nagpailingad itinagan asanya. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kon nga isina nila kay ko. Gapu taawanen panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Sanya. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Naragsak ka kadi, nakikalay sa kanya. Wen, Benny, nakaragragsa ka kaunay. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay, Sanya. Day tadiga po na ngayong kalay sa kaadagos. Tadyak kaya't nga da makagaw kan ka. Ay ayatan ka mat, Benny. May sakla nga man nalon. Ngayon, ikarigatak nga ipahiti amin na kayat mo. Umdasan kanyak ti kinapudno. Nakurapay man ti adda pa nagbiag ta. Tinaskan kat naragsak ta. Agyaman ako na ya. Agtinulong ta. Tapno agbalin ang naragsak ti bangunan ta a pamilya. Inako ni Jigardin Sanya. O sige, isurot konton ti pangaldawan ta. Agluto ak itinaimas asidaan. Alangarod, rumura kon. Agan-anad ka, lakay. Oh, Lily, nakaumay ka man. Nasapa pa'y nga imay kan dito'y balay. Magagaranak namin amang ipakita kan ka itiladawan ni iti boyfriend ko. Sino? Diya ka na yun mo aka video call. Wen, mabit lang ta ipakita tiladawan na. Kita ang tiladawan mi adwa dito'y cellphone ko. Ha? Ne,
Nataergaya ma talaga. Taga ano itayen? Taga di ta kabangibang nga ili. Sinong bata kung tidak daton ng ayat. Italaang asinong batam? Idida mo ang nakita kami di personal. Impod no naman hindi pa nagayat na kanya. Ngamjak pala sinong batan. Pinaliiw ko pa eh. Taama nga no saan mo't anasaya at ugali na. Kat iti pa naglabas ti bulan. Idi makita ka na simpot. Sinong bata kon? Kat, kaano nga agkalay sa kayo? Ay na, narigat ti agdarasudos may papan iti dayta abanag sanya. Ha? Kan kaano lang, day di pa nang sungbat ko kankwana. Ita, kalaysan ti bagbagam. Ay, saan pa imot Kasanon no isingasing na ti panagkalay sayo. Oray isingasing na, tadyak pa imot kayat. Apay mat. Kasi tinakunak, narigat ti agdardarasudos. Naskan apaliiwak ana impag ti ugali na. Narigatan ti agbabawi iti odi na. Ha? Wan anya nga iti amok, nga amang ano seloso matgayam. Wan no managing bubukod. Narigatan, friend. Sige, maantan. Sapay ko mata magustom day ta si daan. Magusto ha. Tanalain ka mat ngagluto, bakit? Agyaman na. Maantan. Katulungan kanto dito garden. Saanan? Amangan mong umisit ka nung mainitan ka. Agawid kang tulangan. Sige. Ijay kalatan balay. Baya ang masyak tagtrabaho dito garden. Sige, sikati matong palakay. Alangaro din, mangantan. Ang mga no agbao ti makan. Nay, kunak no asino itahayin ti masabat ko. Sikamit gahayam san niya. Nagapuham. Ije garden ni Benny. Napan ko imbalunan. Nag-sweet kayo matan. Sabagay, kas asawa yung amin. Kaya't mo asawan? Saan kami ton asweet nagbayag kami kas agasawa? Saan matkid di akas tati kayat ko asawan? Bilibak at talaga kan ni Benny agayam ko. Ngamin, kasungsungbat mo lakin ko na. Ngam nagkalay sa kayo na dagos. Imbag man takas ta. Ha? Kat, ada ka di pa di iti dayta? Ha? Ay, awan. Ngam, apalak lang ni Benny. Tasyak, uray kayat kung nga ikalay sa tikayan ayat ko. Ngam, di na pa'y kano kayat. Apay? Nasken kano ang makaurnong kami pa'y. Narigat kano, mag-asawa kami, ngawan ornong me. Sabagay, husto ti kayan ayat mo. Sige Inakon, sanya? Sige, tainak mo tan. Ititong mo ti sao ni Dondon. Kas ibagbaga na ang nagdarasudos kami kani Benny ang nagkalaysa. Sabagay. Oray kasta. Taay ayatan mo mat titunggal maysa. Anyat mapaspasamakal ka? Apay nga duldulok ka? Nasakit ti tiyan mo, bakit? Maditirusok ko. Basta, masikog kan? Ha? Kuyugon ka. Agpakita ka iti doktor, sanya? Manon abulan, sipod nagkalay sa kayo kini Benny, sanya. Ngam saan ka kadipay nga aginaw? Masikugak nga ruden, nanang. Kasta, ay nasaya at maadaanak ton iti apaw. Ne, apay? Kasla mapukpukaw mo ton, di pa nagayat ko kani Benny. Wan nana. Kaslawanan marik na kapanagayat kan kwa na. Ne, apay ngay akasta anak ko? Basta kasta tiriknak, nanang. Kasla kayat ko nga isina. Ay, saan amabalin ti kasta anak ko? Agasawa kayon. Kun, masikog ka pa yun. Mabalin ka di tuyak pala ang balay nga agnaed, nanang. Anya, ay saan amabalin Anyan tulaangan ti kunaan ni Benny. Nagdakkel di balay ita pag naedan nyo. Ita, umay ka agnaed dito. Nagbaliw nga rudan tiriknak ka ni Benny, nanang. Kaslawanan riknak kan kwa na. Ay saan akasta Kun nalabit agapula dayta iti panaginaw mo. Nanang,
Nasingput ni Benny anak ko. Nagagat pa'y. Isungarod anak kabalay da iti dakkel. Tanagagat nga agtrabaho. Sapay kasurun ko no kasta nga ag-agkanak ni Benny, nana. Isungarod nga amangan no gapula iti panaginaw mo dayta. Ay, saan, nana? Talaga na ikatan ti panagayat ko kan kuana. Adtoy, adaginatan ko aparakan ka. Cake, tay paborito ta. Agyaman na. Naimas day ta a cake, kan saan unay anasamit. Agyaman na kiti sa sarungkar mo, Lily. Wen, nabayag adi ka nakita. Iso asinarungkaran ka. Uy, dakulan ta tiyan mo ah. Kabulanam samit ton. Wen, kabulanak at talagan. Addanton anak yu kan ni Benny. Uy, may saakton aninang ha? Areglado. Sikat ti number 1 aninang. Ay, herong bulaang. Kat, si Kangay, awan ka di pa'y panggap yung agkalay sa iti boyfriend mo. Kaya't nang akalay sa kami. Jak pa'y la kaya? Saan pa'y nga itati umno agundaway? Apaya saan? Wan Jak kaya't ti agdarasudos. Naskan nga amuak pa'y anaimbag ti ugali na. Agkalay sa kami to siguro. Kalpasan ti talo at awan. Ha? Talo at awan? Wan, at least. Naamuak tumat siguro ti amin akababalin ti boyfriend ko. Sa bagay. Husto ka, Lily. Amom ka di. Awanan panagayat ko ka ni Benny. Anya? Wan, Lily. Naikatan di panagayat ko kan kuana. Ni, apay ngay. Impagarup ko no ay ayatak idi. Iso nga idi ko na nang agkalay sa kamin. Nagwa na kadagos. Ha? Kasta tirik na kita. Talaga asan ko nga ay ayatan ni Benny. Kaya't kung tiyag na ijay ang dananang. Ngam dinak mo't awatan ni nanang ijay. Naskan ka no akadanak latta ti asawak. Wan nang runa ta masikog ka. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay mi ka ni Benny, friend. Ay na, friend. Di mo araramidan ti kasta. Isuday ta ti pagbut ngaksan niya. Adyak kaya ti agbabawi iti udi na. Ay, parikot ko ita da ito'y. Ti mako na, saan ka apumanaw? Nang runa ta addanton anak yo. Ti aramidam kit di. Kat adalam, no kasano ang mapasublim ti panagayat mo iti asawam. Awan makunak ka ni Benny, friend. Nasingpad ti asawam. Kat no panawam, kasano kayon iti anak mo to? Friend, ikagumaam nga isubli ti panagayat mo iti asawam, friend. Ipagpagapom iti agbalinto nga anak yo. Ay ayatin na ka ni Benny. Kat isula ang timabalin ang makatulong kan ka. Nang runa pa'y takabula na mo. Lalaki timpas ngayon mo bakit? Nakaturog. Anya ti kayat mo kanan bakit? Kayat mo ka di dahito insangpat ni nanang alugaw. Diyak kaya, di nakasarsarita. O sige, maturog ka lang tangarod, bakit? Adda kayon dito'y balayo sa niya. Inaldawak laengan nga umay dito'y tapno aglaba. Ta saan amabalen nga aglaba ka. Naskan nga agtanggad ka, anak ko. Di pa'y lang amin ijibalay tayo tinagdiretsuan tayo manipod ospital. Apay adito'y pa'y laang. Kat dito'y nga rud balay ti asawam ti pagnanaedan nyo. Dirong ba nga rud adito'y kayo nga agdiretso. Diyak nga rud kayat dito'y nana. Di ka man. Nagapura ka anak ki asawa. Sa ita kasta ti aramidam. Nanang. Di mo dadaulan ti relasyon nyo nga agasawa. Imbagak mo ti makagapo, nanang. Tanya ti plano. Makiasawa ka manan iti sa balay? Saan nakasta, nanang? Ay sumardeng kan. Anya pa'y lati sa pulam kinilakay mo. Kat nakasingsingpot nga asawa. Nagagat. Ano mabalin kat di nakapagtrabahon iti nadagsan. Nanang. Ay ayatan na ka ti asawa. Day talaangan ti panunutom. Anagasat ka. Gaputa iso ti naasawa.
Nanang, nangag ko ti panagsarita yo kanisan niya itay. Iso sinurot kayo dito balayo. Ay, nangagmugayam. Anya ti kahit asawa ni Sanya. Ay, ti kunan na kanya, kat naikat kanun ti panagayat na kang asawa na. Kat no mabalin, agnaid kanun dito'y balay mi. Panawan na kan. Anya? Wan baro, kasta ti kunan na. Ngam binagbaga asaan ama iparbang apumanaw iya balay yo. Do kasta, saan ako nga ayatin ti asawak? Ang itiyan niya rason. Basta kasta ka no tirik na ita. Ngam saan ka kumaama upay, baro. No di kat aramidam ti amin, tapno agsubli ti sigod a panagayat na kat ka. Saan mo nga itulok nga agsina kayo? Kasta tinasaw kanya ni nanang mo, hindi nagsarita kami sa niya. Isutin mo na kinasarita ko. Takayat ko amamuan. Noon niya tikayat mo asawan, iti ibagbagam kan ko na. Mas daawak Apay pailaanapan mo kinasarita ni nanang. Di mo paila dinamag kanya. Ibagak mo't katipod no. Sonya. Wan, idi paila ang anaikat ti panagayat ko kan ka. Isumit lagayam analamis ti panakilangan mo kanyak. Di mo pa yan kayat ngagsaw tamangan. No dadamagat. Makapungtot ka asumungbat. Tagayam. Di na ko nayayatan. Itatana mo amon. Mabalin ka din nga itulod na kami ka ni baby ije balay. Ta ije kami nga agnaan. Anya? Diyak kaya ti agnaad dito balay yo. Agawid kami ka ni baby ije ayan dananang. Taawan serbi ti panagasawa ta. No si kalaang ti agay ayat. Saan kan nga ay ayatan, Benny? Imbunag ko amin ang dagiti kawas ni Sanya nanang. Inyag ko amin nandito ay. Da kayo pala ti makamu kadakwada iti anak mi. Benny. Sige, mabalin mo ti pumanaw, Benny. Ala, anya nga rod no kasta. Ngam ni Benny. Adda responsibilidad mo kadakwada. Di mo liplipatan dayta. Uwan nanang. Ala nga rod. Pasensya kan iti asawang baro. Maawatak nanang. Ket, sandak ko maaparita namang sarong karkadakwada. Wan baro. Silulukat lat tatiri daw may para kan ka. Itatanda kayon dito'y balay Sanya. Anya tirik na. Saan ka kadi ama konsensya anang panaw iti asawa mo? Nanang. Unay matanday ta. Nakaanos ti asawam. Ngam kastakit din ti iso papak mo kan kwa na. Bay andak kumapay nga agyan diti balay. Kaya't ko ti agpanunot ana imbag. Tanya ko mati panunutam. Numaki asawa kay ti sabale. Kasta. Ni nanang mat. Ibagakan ka sa niya. Iti ka nito ang makiasawa kay ti sabale. Pagbabawiyam to iti udina. Ngamin awanan ti makunakin ni Benny. Ipatpatagkan ay ayaten na kaunay. Agasam na ita. Ipaay na amin akayat mo. Ultimo agluto iti balayo. Aglabah kanda dumapay. Kat ison timang trabaho. Idinto tasika ag cellphone kalata. Anya nga rod nga iti mabalin ko kat naikatan ti panagayat ko kankwana. Ay kalukwan dayta. Ha, awan kat panunot mo dayta ti amo. Aday niyag ko amay sa kabanabagas. Ken, kasapulan niyo iti kusina, Sanya. Ikang kamat iti kwarta, para iti kasapulan niyo iti anak ta. Benny, kaguranak ka di? Saan ka kagura? Tay ayatan ka. Maklong ko, di na kun ay ayatan. Ngam awanan niya man na kanyak. Awan mo't mabalin ko, no kasta talaga tirik nam. Basta tipak bakasik. Di nakparita namang sarong karkada kayo iti anak ta. Sige, umanugot ta. Ket urayak ti gundaway ama ayat nak asipubod no.
No kasapulan nga raman kamanan. Aramidak. Barang maayat nakpay. Sanya. Benny, Agan ano sak. Aging ga amaayat na. Aging ga ita Mr. Lonely, jak mapasubliti sigud apanagayat ko kinilakay ko. Iso ano mabalin, kayat kon nga agsina kami. To'y pagayam mo, Sanya. Agyaman pagayam Sanya iti daytoy apakasalitaam. Saan ngamin anasaya at ti agdarasudos iti panakiasawa. Nasken apaliiwan pa anaimbag ti tunggal maysa, no awan to kadi ti pagbabawian iti udi na. Ala, sapay ko ma, tamarisupto ti parikot kada kayo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sanya iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan a Roland, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't ko kumaadenggan ti kapanunutam, may papan iti sinerek ko aparikot. Amok amadi, ngem nagrigat aliklikan ti sulisog. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Roland. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, nakarubot ka din. Nakasaganan dyan sa ganak abalon mo. Imparabaw ko dita na misaan. Wen bakit? Jakayat ti maladaw. Si Kapay, pulos asaan kapay analadaw, uray na minsan lang. Kababain mat ano maladawak. Siyak ti may sa kadagiti kababayagan iti dayjay nga opisina. Maladawakit din. Rumbon lang Naskan nga ipakita mo asi kakat modelo kadagiti baro akadwayo ijay. Nantibalon ko. Tay karga ko ni tibag ko. Day tanay. Nagyaman na ka, bakit? Nakaanos ka talaga. Saan ka amarabyan inton rabi Ha? Makitan to. Nawan ti ipasambot ni boss. Nagsapa ka asumrek, iso arumbang laang amasapa kamot nga agawin. Nalpas man ang tinagmalmalan dito opisina, pare. Ano? Makabanog ti agtugtugaw iti agmalmalan. Kuwan nga rod, nasakit ti sikat kan abaga. No kayat mo, mapantag pamasahe. Sika man, no kayat mo, di kayat kumuten. Mapanta, at dakat kaluklukat apag masahyan dita highway. Ado ti mga ibagbaga, amayat kan ujay. O sige, mapanta pare. Kasapulan mo ti bagida ita. Dito'y ka diti ipagbagam pare. Un pare, denggam nagmayat ti maipatpatukar. Talaga makapaturog. Makaparelax Naibaga rabi agpamasahe kayo, sir? Un man, ma'am. Dua kami iti kumpare ka. Roland, kumusta kan? Kunak no saan ako na mabigbig. Kastoy, mayat lata. Agam mo kayo? Schoolmate kami idi. Nasaya at man ta nagkita kayo dito ma'am. Mabalin ka di, nga ikan na kami iti discount. Uy, nakababain mo ta pare. Sige, day talagayam. 50% discount. Ha? Uy, kita manday ta. Di uray kanayon tan dito pare. Nagmayat tirik na ka. Kalpasan na mamasahe ak pare. Naikati sakit amarikrik nak. Mangarot pare. Naglalaing gayam dagiti masahista ijay ay. Sulit ti bayad ta. Magsublita man ng ijay. Tanda man ang discount ta. Uy, agrom kamot ta na madis-discountan. Pare.
Talaga ka di, nga schoolmate mo jay babayan ang sabat kada taytay. Anyan tinagan na? Ni Tessie, schoolmate kami di high school. Gan amumatan. Ex mo. Iswakas tatisam mo. Wan pare. Isuti mo na akayan ayat ko. Di malagip ko, aging ka naggraduar kami di high school kat nakamilanta. Nagsina kami ni di college kami. Nagadalak kami ni Jay Syudad. Kasta ka di? Saan tamot na nadamag? Makukuha na dahil ang massage parlor. Saan kami una nakapagsalita? Ado ngamin ti customer da ngay nasikaso na. Pare Roland, dandanitan di balay mi. Indagas na kon. Katintun bigat, dagas anak manan. Wan pare, tapno masapa ta asumra. Awan kwarta ka maitad ko kan kaading ko. Amumot nga awan trabaho. Plain housewife ak laang. Pangnayon ko kumalaang itiintad na nanang kantatang apang OGT. Ne, ada ni manong mo. Anyat pagsasaritaan yung akabsat. Ay na, umay umut-utang ni Britney iti kwarta. Awan mo't maipautang ko. Pangnayon ko kuma iti kastusak iti OGT, manong. Kurang at dahi ti kwarta. Manuti kurang na. Ala, da kayong ti agtungtong. Tamapan ko ituloy dyan lutluto. Manong, kurang iti 5,000. 5,000 lagayam. Pautangan nak, manong. Mabit lang 1, 2, 3, 4, 5. Atoy, 5,000. Thank you, manong. Thank you. Uray saan mo nabayadan dayta? Ha? Tulong kon iti panagadal mo. Ay, nagsingpat ka talaga, manong. Thank you. Bakit? Apa pagin inawam ni Britney? Ipapilit na mo't. Ay na, bay anda kong ditoy. Inkay kat aginanan. Ado day ta inawam Britney. Wen, inawak amin daytoy manang. O sige, gaputa nagagat ka. Dalo sa matantoy kusina. Wen manang, siya kun ti makam mo. Sige nga rod, ading ko. Lakay, manungay tin pautang mo akwarta ka ni ading ko. Basit laeng. Manung nga rod. 5,000? Ngamsan ko ngayon pautang dayjay. Itad ko natulong ko. Isu matlagayam anakaragrag sa kanaginaw. Tapno malpas ng ti OJT na. Ay, wan nga rod. Tapno makatulong mo tan kadatatang kan nanang. Ay, wan gayam. Kumusta dito ibagbagam anasakit sikat kan abagam? Sana na nasakit. Napan kami nagpamasahe kina kumpari Jun Jay baro apagmasahyan Jay highway. Kastaya. Ay, mapanak tuman man. Medyo agsakit-sakit ngamin mo to'y sikat ko. Baya, nada oras ko, mapantadwa. Sige man nga rod, lakay. Ay na, nasakit man ang titaltal ko pare. Gapon sa itika ko computer ko. Ay, kat mapantaman na nagpamasahe Kaya't ko kumanga road. Masapol nga agawid ka masapa. Agsakit ni misis ko. Katawan agluto iti kanan dagiti ubing. Kastaya. Asika ay, mapan ka? Panunutag pa yung mapana kung ano saan. Mapan ka sayang mat, 50% a discount. Hello. Good evening, sir. Hindi ka man, Tessie. Nakapurpurmal ka unay kanyak. Si Kamot Gayam, Roland. Agpamasahe ka kadi. Basit sa ti customer yu ita Kasta talaga. Ada ti aldaw nga ado ti customer. Ada mo ti aldaw basit. Kaano ti day off mo? Kaapay adamdamagam. Kaya't ko nga kita te. Agsarita talaan. Agkinumusta kas niya. Manumat nga minan atawan asaan ta nagkita. Oh, day off mo ita. Apay ang nakasukat ka. Andala pa siya agayim ko. Kunak man numapantag pamasahe di tabaro ang massage parlor ako na. Numakawid na kamasapa, mapanta. Anya nga oras nga'y, tapno makapagsagana ak.
Teksan kan to. O sige, orayat ti text mo Adami nagsaksakit dito yung sikat ko. O sige, inak nga Ruden. Ha? Mapankalatan? Ha? Kastalatan? Aywan gaya man niya. Nalipatak matan. Love you, bakit? Aganad ka iti panagmanehom. Iday kakadipay, Roland. Pasensyakan. Naladawak iti daytan. Agtugaw ka. Ikataman day ta shades mo. Addakan dito unag ti restaurant. O, sige. Ha? Adda black eye mo? Apay nga adda black eye mo, Tessie? Diyak ko man kayat nga umay pay dito ay. Tadyak kayat ang makitang ti inarami nila kay ko kanyag. Limtag pa'y day tapingping mo. Diyak malaptan diyak sa hangit, Roland. Pasensya ka. At iti tisyo. Apay, dangdangran na kanila kay mo. Nabayhagan. Tunggal mabartag. Dangran mak. Siyak lang arodan ti agsapsapol para iti panagbiag mi. Kastoy pa'y ti aramidin na kanya. Diyak lang pagarup akastoy tinagbanagan ti biyag mo, Tessie. Kasi kamat gayam. Roland. Mabalin ka ding agordertan iti makan. Saan pa yan ang rabi eh? Uwan. Sige. Mabitlan. Agorderak iti kananta. Andakon, bakit? Inururay ko ti text mo. Kunam amapantag pamasahe adwa. Ay, pasensyakan bakit? Adayo gayam ti lugar di binisita kagayem ko. Sorry Ay, bakit? Anya day tayaw awat mo kanya. ATM ko. Ingkag withdraw, tagpasyar kayo kadag iti ubing. Talaga? Itaw manday ta. Naragsakan ka adagos. Inton bigat kaminton arumwar ta Sabado. Kan gumata gayam iti baro a sandals ko. Ala, gatangam ti kayat mo. Sige nga ron, di na kon isturbuhan, tamadama ak naglutluto. Kaya awat ko lang iti ATM ko. Kastan ti bagam. Pare, napanak nagpamasahe di kalman. Awan mat i-JJ schoolmate mo nga ex mo. Sana simrak iti manungal daw. Kunak ano nagikatay. Sana ako kwa day jay. Agtrab-trabaho lang ijay. Uy. Adun ati mo, maipapankan kwa na. Nagdamdamag akla ang mat. Mayat mo tantirik na ka. Saan na nasakit ito italtal ko? Nasayat no kastay. Ket, nimbaganan ni bakit mo? Wen, iswa na panak nagpamasahay di kalman. Pare, agsubli-subli kan sa mutlat tay jay. Saan mo tunay? Tapay nga eh. Awan mo tunay ang tinasakit iti bagik. Kunak no agsubli-subli kay jay. Gapo ka ni Tessie. Nagloko kan pare. Addan asawa day jay. Kanadamot na asawat. Apay ko maasubliak pay. Agyaman ak iti kwarta nga intud mo, Roland. Adda ginastos mi nga agiina. Kabayatan ti upat nga aldaw asa anak asimrek iti trabaho. Nasayahat mat. Tamay imbaganin day tablak ay mo. Nga magtultuloy lagta ti panang paspasagit kanyak ti asawak. No saan man a pisikal. Tila ibagbaga na kanyak anasakit a balikas. Kanayon nakabugkawan kat pabainan. Tessie. Roland, kasano akka di ang makabayad iti kinaanos mo kanyak? Saan ko apabayadan nagititit ko kan ka? Tulong kon. Agyaman ak, Roland. Nasaya at kaunay kanya. Madaman ti OJ, tigmanan. Ay kat nasaya at ano kasta? Ayan ni Manong Roland, tag-thank you akan ko, ana. Ay, iso tinagbolontaryong agluto. Diyak amo ano, niya tilutlutuin na. Mapanak iti ayan na. Manong? Brittany, timing ti umay mo
Dandani akong makaluto. Raman ang tuman da ito inluto. Iso nga rod nga imasidegat at no raman naglay talot-lutuam manong. Ket, kumusta ti OJ team? Madaman di pa nag-OJT manong. Thank you Ay ket, nasayat Maragsakan nakparakan ka ading ko. Anya ti maitulong ko kan ka manong. Ala, isagana mong tilamisaan. Tamangan tayo. Amo ka diti asawa magkit kita tayo tiliman. Nas ka na saan na amamuan. Patayin nakday chay numamuan na. Nasayat no kasta. Ti asawam, kasano numamuan na. Amok ter aramidak, Tessie. Ken nasayatak nga ama, ken padre di pamilya. Iti ure ka naman, saan na amamuan na ito'y? Nasayat met no kasta. Saksaktan nakakadipay ti asawam. Saan unay itan, talumaban akon. Kunakan kwa na, ano maminsan pa'y asaktan nak. Saan akon nga agpangado amang ipapulis kan kwa na. Dahil tatirumbang nga ramidam, Tessie. Agyaman akan ka kadag iti balakad mo. Kang runaan iti kwarta nga ititid mo kanyag. Dakal atulong dahi ta kada kami nga agiin. Agkita tanto manin iti dayto a lugar. Sika ti makam mo. Saan tan nga agtin next? Tapnoon makabasa. Wano makaamoy iti dayto nga aramidan ta. Amom tulatan, no kaano tamanan nga agkita. Uy, amok. Namin anon ang nagkita kami iti limod kini Tessie, Mr. Lonely. Ket nagtali na ed daytoy a sekreto. Ngem makonkonsensya ak iti daytoy nga aramidak. Ngem marigatan akmat amang kontra iti awis ti sulisog. To'y pagayam mo, Roland. Roland pagayam ko, no nagbalin man akaayan-ayat mo ni Tessie, idi panunutem ko ma. Amas na ununeg ti relasyon nyo kini misis mo. Gapo taadaan kayo iti anak. Dakkel unay akam mali, numapirdi ti binukelyo a naragsak a pamilya. Gapo iti kamali a relasyon. Dua a pamilya ti mapirdi, no agtultuloy dayta a relasyon nyo kini Tessie. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Roland, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.